Welcome to Exceltrove Online. It's Saturday Serenade at Exceltrove Online. Sa ngawong agaw, ginatam si Ric Dayag para ta kansyon na nga Pappabalo ku ta Diyos. Let's welcome Ric Dayag. Diyos sama anadayarayawaku nangingawa tatyana gawa-gawayaku napamakya tatati ilatamaku mabalo ya pada anak-anakku na suportata neka hospitalku kapatida no kano eka pabalinada irangan na mangiyawa ta suporta padakalanu ilakam marenu itu dulu idalada pakai makasta ipabalinada siga mula magkakabatida no kano ega pabalinada iran na mangiyawa ta suporta yatunta imuguranu padakalanu ilatamarenu itu dunu idalada tapi makasta ipabalinada tapi makasta
ipapalinata. Okay? Diyos magbalo-balo, Ric Dayag. Wawagira ang nakakofon, masirin mo tang mga na, sono tumunok nga Sabado, alo ni Afu. Bear in mind, let's always be a blessing to others.